다른 안조 롭신 주가 되치라 describing words. 링이 랑조 가장래 doing words 봐. 다디 내가 피샤들 탄다라 차치다 겐시 템파라라 케바디야 셈발 샤야드라 지마야 칼리칼리야야드라 군이 투드레로지라 안드 중국스키 말아 차치래디 코 차와치 치도시체 라 데네 describing words la samala dishige itsikla ra medrimbodo mede kambodo mede kyapadodo da kaodo na podo le den samalo dishige do dilang zu pigina la gensi le da injinal khale do adjectives ra kokora mean de tasha ra ni mean de thanda da masne deletation describing words dishige yi tsikte zo la ra da read the names and color the balloons da kare means the low chair and chunda tang shows color the color la the means me ba che chazi chatte ra chunda tang shows the balloons tanda gambudin solara gambudu za mean ta sha gena shi chunda tang shows green la na jangu ra dina shi jangu ta ya ta ra yellow la na sebu che red la na mau che blue la na mumbu che orange la na kanro le na jang se le re dini ro che ra dine pink la na di singa purple lana color on so tanga tabachi chunda dichira konsunda mi yobache di chunda dinashi tanga chira dine read this poem about dogs ta khari loshlare di college loshos kidin zo kogi nyinsi ji loshos ra the dogs I know have many shapes. For some are big and tall, and some are long, and some thin, and some are fat and small. Rather dinal harenye ngara hakowegi ani kidinzo ani kondola kariyolane sopta mangbo yores ra shape lana soptachi. Dine for some are big and tall. Kashi kariyolana ani chimbuda rimbu yores. Ra dene and some are long kashi rimbu yoris ta kha gonda tolan samala ringchi khazangan jol machine subu rimbu yo ko ra some are long na ya pha chu rimbu ro la ko do onde troch la ko yache peche lamga rimbu le machine lamga long du le machine langol lamga de tol du le marwa mid de tol du le machine mid long du le mar ti sada ro da ani pha chu shanga de rimbu ro long du le ra dede purple la khale du pegin na la momento leida momento on de che dene some are long dio che and some are thin kashi kambu yores and some are fat and small kashi kya ko da chunju yores rada dina chunda da big tall long thin small fat disama kharre dishe gi do kashi gap chimbu yore 수부린 부여레스 가시 아니 파츠린 부여레스 가시 툰도 감부여레스 가시 아니 춘중다 갸과여라서 고 디시기도 so the words green yellow blue red orange pink purple tall long thin fat and small are describing words 다 혼자마 강하게 춘더 리더다 데나마 오다 예베 치참로 아니 디시게 킹기 치차데레스 they tell us about something about the balloons and dogs dinzogi khar leidlana dikhaogi chi dinzogi nganjola balloons da gambu da kidinzo kola chig leidu something chig leidu ra kol leidu dishigi do tadina nenga chig dwela rajima da kan dishi hagosa ro adjective lana dindijla la yemira dishigi khingi chi tadala anjo adjective la yor tadi ngwen chi chajla khar phijela jima anjo ya dilal ha jaira pechishina konzoni parala durena chimbuni yobaina chimbu khagi chersha chungwarishala denya dinga sangso chigdi gyoruda phegena denashi injinale big bigger biggest tall taller tallest and chigdis gyordogo chawra deya dikshiro jura di thanda dimangshi ran chaterwa ka dishigya gi chigdi sembashana disar dishige chidinzola khare konzo adjectives later pechashana so sembana pedishaya chene de package big tall then or adjective in the
and chazi le de verb re and chazi le de khare read write le sama chazi ta chawa cher da khana na chazi koran la ya dikshi mambo jora tu da den sama ta re ani te chebo pola te ne khandi chew me la ya adjective de khare ko phas du samba da and dindi kaps la ko te ko khare du drain samba la ko ya yor do ko ya jora di ya khali khali ngon su jang ro ra te che tu sama te ta da ka ko da te command zu de the exercise in the look at the pictures and write the colors of these things. Ra the paril ta che and chundra din chala din ju chundra thi sholar. Ra da chundra changmalo ko dishi ge gi si cha de re and rimbu thundu le da and shimbu du le da changma kho khare dishi ge cha de ra. Ndi tan de su su sema ta na o che tan de she ma khare tu sa me de che. Peshena di jola di khar tu a brown bag. Ra brownie bacha di chuna de che. Dene a khardo di chunra di red dress ra red spelling da che bacha di khardo jangur do lomar do leaf chir do aseza a green leaf dene di chakada ra a black crow dene a blue rush do purple da blue kharchne blue cup a orange book ra orange lana yellow lana kharchne orange didojura. Then pick out the describing words from these sentences and write them in the blanks. Ra pick out lana chutun shows describing words ra dishige chidinju chutun che khane to gore chirusham di chirudinju na chutun che konjo ani pardon na chi shows write them in them lana konjo ra konjo le dinji mila kogu maro chalari chamala yoba konjo di ani pardon na chi shows special Hammond drew a pretty picture pretty lady ni jimo le ko dishigi do man che khanas to nan chidara adjective man che minsi jinyam do dishigi na minsi nyal lir ya samsa minsi kaduine le khab mata ra pretty picture de la dishigi do picture ni jimush do le pretty di ko khacha de describing words yana adjective chader the squirrel has a bushy tail ra squirrel le da ngazu chundu chunju di tsada shindong di gyanza de jogo yoje di la career la na shugu khandi jola na shugu bushi jores bushi la na pe bu mangbo yode ni ra bu changa chago yode ni la bushi le ra la zambala ko dishi ge ni kharcha so shugu de la dishi kya so kutsi cha bushi le and actually the elephant is a strong animal an elephant la di ani thundu nang lo shukchi puchre da la zuma ko dishi kya sa strong ko ani sentence dena che mother and I went to a new shop amla danga and drawings ra khadore songa khandrijla dore sabajla songa de dishi kyaswa songa sabat na dole sama saba new is your adjective I heard a loud noise ye khosus khar khore ke jot ra ke jo dekhare ke chabuj ke chimbu ra loud la ke chimbu so the dishi kyaswa sik dekha noise la Dinashin Sheila has a big balloon. Sheila la khare gambu chimbu shi yores. Lazama gambu de la dishi gyaswa gambu khandij chimbu shi. Dene exercise sumba di look at the pictures and complete these sentences with describing words from the balloon. Dene picture lana pagri dinju la tache, pari dinju tache and sidu dinju conscious. Kari kongore with describing words. Adjective ge conscious ra. Kane adjective tenzo balloon na yurtas di balloon shape rosta gambu shape gambu sopta rosta dinali yobe ani gensi tenzo kon pyujutan che tsiru tenzo conscious ra peche thangboda kashi kondo the rocket is dinalim shikarto okay thangbodi to na set lana sembakyo old lana gengo cold lana thangmo slow lana khali full lana khandewa long lana diba rimbu ra ta sama ginsi chadu da dishi gi da ko chala jingo go chala the rocket dikhare fast yores tobo yores the bullet card is slow ra bullet card na diba langare the khali yores the ghost tail is short and the ramo gi shudi thundong yores the monkey's tail is career ani kole rimba yora ani long dinata meche Mina is happy Mina kiwu yores Karan is kumuddwa
dina kare lemba da sad lemba ra dina shi ki the ro tunda ha ko sara the tea is hot cha sa go yore ne ice cream de kare to shorwa grandpa dash grandpa la na poboro ho dina la kare lemba do gengo ro mita is young kuni to choki shida mo shen be shen yore the glass is empty la na tongba empty lan pi dale o mata empty ra tongba di de khazane di tongba res bottle dikhare ani ko tokcho di full ne dinash exercise 4 di write the names of these things in the correct shape ta khare minsi dinzo an khare sobda kari lemba kari la ringyo di digyo la tishos ra peche chenta dinan mangbu do sobda mangbu ye peche ta konzo de la ye chisha ra round gogo ri dinzo khar do dinala mate oval la na gongash ki sobda ro de kari yori de and square la na tripshi ra di sobda di koranta ani triangle la na di sobsu ma di sobda ta ra oval la na di sobda ta ni dinala khari thongo don che round na thangbu khar do ball do dina ball che shimba khar do sumli do adela do clock che shimba ma che ra chibuchi kya ma ti dinala sobda chibuchi kya ma ta shapes of things are also describing words ra ta dokto dina nenga khalare sobda dinzo ya ko khare ginsi cha de das chunra da sobda da ani chimbu shinju le da di thama lo gengo shin le thama khare ginsi cha de res